Vlada Republike Srbije je 21. marta ove godine donela uredbu kojom se obavljanje gradskog, prigradskog, međugradskog i međunarodnog putničkog saobraćaja skroz ukida. 30. aprila doneta je nova uredba kojom je dozvoljeno ponovno obavljanje delatnosti u smislu međumesnog prevoza putnika uz posebne uslove. To znači da će svi putnici autobusa morati da imaju, pre nego što uđu u autobus, znači morat će da imaju maske, zaštitne maske i zaštitne rukavice. Bez toga data instrukcija da se jednostavno ljudi ne puštaju u autobuse. Svaki autobus ima označeno mesto za ulaz i mesto za izlaz, znači ulaz će biti samo na prednjim, izlaz samo na zadnjim vratima, takođe svo naše vozno osoblje, što podrazumeva u našem slučaju vozača i konduktera, odnosno takozvanog redara, ovo će u slučaju to kondukter, će takođe posjedovati zaštitnu opremu. Za sada Stup Vršac je pustio 6 polazaka za Beograd iz pravca Vršca, iz pravca Plandišta 1, iz pravca Dobrice takođe 1, kao iz pravca Alibunara, one polaske koji su neophodni kako bi se radnici prevezli. Trenutno je situacija takva da smo sve popodnevne polaske prilagodili tome policijskom času, pošto uvek važi policijski čas zbog vanrednog stanja, dok se to ne ukine, znači svi polasci će se završavati uglavnom do 18 časova. Mi očekujemo da će sa ukidanjem vanrednog stanja polako, znači pratit ćemo situaciju kako epidemiološku, tako i osluškivati potrebe putnika i shodno tome reagovati i uvoditi sve veći i veći broj polazaka. Nadamo se, znači nama je cilj da prevezemo što veći broj putnika i da se stanje normalizuje. Stup Vršac će kao i do sada postupati po uredbama Vlade Republike Srbije, osluškivati potrebe putnika i shodno tome i reagovati, ali se nadaju da će se stanje normalizovati kao i cijela epidemiološka situacija.